So hi friends, welcome to my YouTube channel. Now night to jotono ani YouTube channel phai kam ya payo. So friends, tini te kehanan boy video ta tui phai ha. So friends, chung thanai ani last video rok bang mala chung nai le ha tini YouTube channel ni income analysis kemo same abning kano tini tre maha ani subscriber now comment khe samo ding tini Hiresh Reang ni YouTube channel ni income. So abning kano chung tini brother Hiresh Reang ni bini keha blog channel to abo blog channel ni shooting bo income sa khe to chung abo analysis khe nai. So na video no pai thomon jara nai to ni kenang like share comment khen mata apni ke channel ta channel subscribe ke tini. So hindi ke chung video khoi thala gana puilawa analysis khe nai. So let's start the video. Chung jotono siyo Hiresh Reang ni brother Hiresh Reang ni keha YouTube channel blog channel to hiya. So na ro nai no bakna bobini keha blog channel inke bobini channel ni mungke hack production hiya bung channel start khemo inke chung bo channel ni no chung tinio nai lai bung bo channel to ding bini income sa khetong bung bo channel lo. So inke chung bini details nai lai bini ro nang jotono Hiresh Reang no support khedi inke je subscribe khia rakhoke nang thangye bono subscribe khekrudi bini channel no maming ke bung keha triprani Kaubru industry ni Kaubru music industry ni actor inke bra jotono tini kaham ke no tini chini culture no tui sai to ar moye chung bra no support khini no. So now bono thangye subscribe khekrudi ani description box of link ri nai. So indi friends chung bini channel ni income nai lenai amon boy chung socialblade.com thanai socialblade.com thangye bini channel open khane chung okay friends nadi chung socialblade open khe jang right side by top corner ro chung ro thangye search kenai hack production it is hack production here search ke no bini channel ni joto details phai pai nai hack production. Okay friends nadi ro nang hack production nadi ro chini brother Hiresh Reang ni bini YouTube channel chung bono tini nai lene analysis khenai pura ro wa bo website ni through dei. So okay friends daily no na ma sawo bo je chung analysis khemo real means I mean mane bini je exactly bo channel through ding sa income kheto bole sia inke chung bo just bo website ni je analysis je website do chung na yenu ma abono je chung analysis khem ko se inke exactly means chung ro ke idea le mayu bungro ni sa income khetong ke bini channel I think monetize po songya khona arpo ro le phnu eto monetize le ongha ong phono monetization ong phono bini income ro asuk bang thaya khona mami ke bo bini channel ta se inke videos ro phono bang ko subscriber ro phono asuk bang thaya ko. So arpo faidi chung nai le nai inke nang nai ni ye request kemo ba inke ready friends poila chung nai bini videos upload mo bini total videos tinin jaro 48 upload chung ha inke bini channel subscriber tomo ka 40.8 k means 40,800 plus bini tinin jaro subscriber tomo ke bini total videos ni chung bini videos ni total views tinin jaro na ha ke 29,71,294 tinin jaro bini total views inke bini channel started umoke April 20 2019 ni 20 April bini channel bung start khebo inke friends chung direct video bini michini main topic khobai thalenai aboke chini income. So friends now nai no bini estimate monthly earning. So ang puilan chino sao friends now no bini channel lo asu income phayako angke bung angke brang boy phono contact khe saya mo ong ba ang po direct boy website through dinyo analysis kemo ba exactly le samaya. So angke khnang future ro ani channel of tak sak torong tha angke ang brang ke real interview lanai interview lai brang no sungnai sungye no chung real brani je exactly income chung nai lene ar potom jora le chung bono normally boy website ni through ding chung analysis khe nai lam kause. So fighting friends bini ro chung numon $2 to $35 ro le phnu e tongo inke I hope bobini income total no grow hi puno chung samayo bong bo channel through ding asu income khe ya kona mami ke bini channel ro videos ro puno asu grow coms ko inke bini subscriber puno com inke video te bong bang ke hamong kale income puno khane so ro chuno puno e to $35 inke $35 ro ungsang thani chumbono 78 rupees to ke $1 ni 78 inke chumbo $35 no 78 by multiply khe inke bini income na difference ro 2700 only chungro nai moyo ang puila nang so bini channel bung asu income kheya ko hinye an boy bini channel phone ro income kom estimate monthly ani mane bini monthly wa 3000 4000 bodin ke phaye tongko inke bong 2-3 month ka hinge 7-8,000 bodin ke bini income phayo 2-3 month ke bini chumbo $35 no into 3 month by khe hinge $100 plus dollar phayo inke bong 2 month 3 month ro se bini wa payment phai nai zero of not modin ke 8,000 ro 3 month ro se 8,000 bodin ke phainai inke 5 month ro se bini 12,000 15,000 bodin ro ke phainai inke bini channel tre toria komboya inke bini channel fotre tonai bini channel bung continue samungke to ke tre tonai to ke bini videos ro upload moru no bini views ro kamuru no bini income ro no toria thanai. So friends now bono support khedi bini channel ni link in description ani description bini channel ni link ani description box o mai nai na bono thangye bono subscribe khekrudi inke chungkhnang tre
bodi ke chini joto su Tripura wa YouTube channel create khe tonai rao bran je YouTube ni journey je YouTube ni income jot no chung real interview ang future ro tibinai arpo toline ain po channel asu toria ko ba ain channel post teng ko mo ye ang abono khemaya ko so I hope nang bo video no sai okna hima jo nang request khemon boya sa ambo video no snawo inke bini income le to samoding 3 month 4 month ro se 10,000 15,000 ro boding ke phayo so inke bini monthly earning ole bung I think sa khetong abole bung monthly of 5,000 ro se phayana jepo 2 3,000 4,000 ro se phayim klayo inke jero analysis khemon deyo so je pongto bung bini channel tor hanke chung bono support khange bini treno income kaham ke chung no maine so tinin jero la asuno. So friends, I hope now bo video chai na hima cho so na naino makna chini brother Hiresh Reang YouTube channel income. So friends na phono bodi ke YouTube channel create ke income khinin chuke na ai channel follow ke di I mean subscribe ke di ang YouTube ni joto su knowledge tuma YouTube channel breke start khen man chingo income ni process na no joto sak na re breke YouTube channel viral kene chongre fo income mane breke income ni joto ang YouTube ni details ke ordel ai videos na ho to na thang check khamayo ke na ai channel tam to ke channel subscribe ke di bell icon on ke di bos ko tre bodi ke video tam ai son mo pandao so tinin video le pasun jara paini ha so nang comment box comment kidi next video nang sponi YouTube channel income na so tinin jora la asono next video ma nai jotro khaksa